Raghuji, we can start. Yeah. I am not able to see the screen. यस प्रभु जी, शुरू हो गया है। हरे कृष्णा। Let me see. Hare Krishna. We are reciting Mukundamala Stotram. Today I will recite for the benefit of all verses from 31 to 40 in Mukundamala Stotram, composed by Kulasekara Alva. Sutra number 31. शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलम् उपनिषद्वाक्यसम्पूज्यमन्त्रम् संसारोच्छेदमन्त्रं समुचिततमस सञ्च निर्याणमन्त्रम् सङ्घनिर्याणमन्त्रम् सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्द्रष्टसन्त्राणमन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम. वर्स नंबर 32. व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त्यौषधम दैत्येन्द्रार्तिकरौषधम त्रिभुवने संजीवनैकौषधम भक्तात्यन्तहितौषधं भवभयप्रध्वंसनेकौषधं श्रेयप्राप्तिकरौषधं पिब मनः श्रीकृष्णदिव्यौषधम्. वर्स नंबर 33. कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तेः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते. वर्स नंबर 34. चेतश्चिन्तय कीर्तयस्वरसने नम्रीभवत्वं शिरः हस्तावञ्जलिसम्पुटं रचयतं वन्दस्व दीर्घं वपुः आत्मन् संश्रय पुण्डरीकनयनं नागाचलेन्द्रस्थितम् धन्यं पुण्यतमं तत्तेव परमं देवं हि धन्यं पुण्यतमं तत्तेव परमं दैवं हि सत्सिद्धये. वर्स 35. शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गमरोमराजिः नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितम् अहो दिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषाधमस्य. वर्स 36. अंधस्य मे हृद विवेक महाधनस्य चौरै प्रभो बलिभिरिन्द्रिय नामधेयैः मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपाणस्य करावलम्बम्. वर्स 37. इदं शरीरं शतसन्धिजर्जरं पतत्यवशं परिणामपेशलं किम् औषधं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिब. वर्स 38. आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा त्वान्यवाचः कुहकः पठन्ति.
वर्स 39। त्यजन्तु बान्धवा सर्वे निन्दन्तु गुरवो जनाः तथापि परमानन्दः गोविन्दो मम जीवनम्। वर्ष नंबर 40। सत्यं रवीमि मनुजा स्वयं ऊर्ध्वबाहुः यो यो मुकुन्द नरसिंह जनार्दनेति जीवो जपत्यनुदिनं मरणे रणे वा पाषाणकाष्ठसदृशाय ददात्यभीष्टम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।